Mama wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching. Good morning, fellow Ghanaians. Had I know, Marcy Ababim. Some message a messenger enkoma yen papa John Dramani Mahama. In the Mambana la Petra. Tab na mebona la pan ebeba. Sisiade. Me kasi we no bia ot message bia no be obetie information bia no message bia no. Offer John Dramani Mahama. Adenti na me kasi. Sisi yehu USA. Nkwasiade a woye wo Ghana ha. Anase woye. Sisi a we issue traveling ban ama US food na say won wo ba Ghana no. US wo ba Ghana won hwe wo hu ye wo boa. Donald Trump we hu say Africa ye sorry. Yes. Edu time a say Africa ye sorry. Na Africa ye be sorry a ejina Ghana ye so we are the gateway to Africa. So bibi e be ye nende no. E won susuase wo the whole of Africa ye so. Se bibi e be nende e won susuase wo the whole of Africa ye so dia John Dramani Mahama sole onan so. Sole wo to so na pad na wo che no. CJ no de osisa na emfa doko no boni mafiri. Dia Ghana ni pese ohun se na sitrem aye boko. Dia Ghana ni pese sole a ohun ne se in the light esusu goyi. Waji the mamans efi company bako I think South Africa so one company so dia ma China ni. Keka Ghana wonga we go de djuma no keka wombom na womba ye company kese na for Ghana gold na ahye wonsa na wontu ni won fa hwe Ghana John Dramani Mahama until say Africa ana Ghana asomdwe anase obi abesore de say sinebo no na Mahama wa sole eye dia Adam Matawale oye ni bi this time Messi NDC MP no ya ni won ni asem when ye NDC MP asemo we are talking about Ghana. We are talking about Ghana. Se Ghana be ya Mahama ejina anamonga ubetu ni nda so. Se Ghana be kure ni Mahama ejina anamonga nda ubetu no so. Jaipad neche, Jaipad na application jo Mahama jaiwe na finance firm na ye adwuma te se president ya Chabama. Me dam kacho wodo ko bo Adam Matawala emfa me ho. Fi se enyama akwani wo Burkina Faso no wo to South Africa obi wa so laman obi atuchema Adam Matawale obi atuchema no na so obi atuchema na Mahama wo so ye dia oman ye ni beje ho de ye ni beje ho ye so abama wo tom se military leader obedi eku tu aban gui in the otum di no megbu akwema next 20-30 years Burkina Faso be say abrochira Mahama you can do it. Na message we koma ablonye DC ablonye DC ube ye steady wo ho aye steady wo ho ablonye DC ube steady wo aye steady wo ho what Canada Japan eje wa fa na wontu fa wontu Canada Japan ho da me ka chopi ba mia onye bado dabdabi ba mia nimbuk ba mia mamembu na mamembu no afeko bu ona nebufia no afeko ha because ye pe rascal leader second Japan se Mahama failure nga ye ni option just back for Canada Japan. Se Mahama failure nga ye ni option bia ide se na kwam bedi akon ana Canada Japan ni inipa obetuma so lagina se de China for wode America for sisi ano. In that Donald Trump or China for chow. That's the kind of leader ye pe. Leader of Bogaya swine. Leader ni yes na no ye no. And ye hwe ba me oyemble oye soft oyemble do. Ba me ye brado ye pe leader to say Canada Japan. And I said kwame bedi akon. Sa suni bi ne pese Mahama offer. Alapa na edebo Mahama ni yes ye tang no Mahama ye ntan wo because ye pese Ghana ye. Se Ghana be ya se wo so do na so na wo ye odwuma te de Adam Matawale oya no. Me do esi ha na me ne me kotenachi ne ma hwe de ekoso no. Na se musubo Mahama na wan kan ho na galam se no atu ase he Mahama be boss ma yen. Me ka cho plane. We ye okobo Moa monhwe ni ye me say se mwanya mumpu na mubina mo koton a yesre mo mon koton na munja ba omia because mona mo said no mo sorry onim. You know what they use now as their aim? They say
Me madam, Ghana jollof. Nti no mo yesa. Sebe, ye ma me Ghana jollof obara ben. Munkwasi asemu na mudi ani adidi atemu na mudi di nti na ma Ghana jollof so tisi mu say sa de ani amu so mu nsom na de be wo mo. Then some dear we should let you be. Because mu ska. Ye no mo asebe ye papa no mu ni ska ne de sebe ye de sebe ye nko shempe bi ase na ye mem. Madam, man kasa control asem ni bio. Samira is a very unique, loving, outstanding woman. Something you cannot be. Wo ujina ono odokene de Japan krachi wuku na ono da wechi. On Jimmy away Jimmy. Mami a oka say me nim nanim but then in some way free na mu ba ne kire se wo yekwasi ampeni. Sabe ono ojina we obuken krachi nuku. Yibetumi aka de pese kafa ba umia ho ni na da ben what say ba umia eni ne yire enya ntokwada ya ti o masem kra wa bontenda party bibi sada ababy jina aka say ba umia cannot control nkwasi eni mu kono ko bisa na ado ma me kire wade se wa bon na se wuni ma de a na ado say eba na memwo mu a ho tie ono an kan during corona o say ebra ne amemu aye den na ono ohun control ohun kwan ya obefa so de be solve ni ama no dia okon ho etumi nya ade otumi do control Ghana ema bibia yeye Dr. Bawumia na nado ne kan ye utie Kennedy for no muntie Bawumia onye nhye ontesa o president na obeka se wanda na meme se da na meme wo ska na wanda ne de me de ade be shoot ni Bawumia ontesa ne wi aseso entesa akwasi ampafo amudi na chi mo mpenhye mo mpese mu kunu no mbehye mo mpese mo yire no mbehye mo so mo gidi tum se yempa obi a oye nhye emehye yeso medin kan ka kire mo I work for Bawumia. I work for his wife. Nti wo a wo beba na wa beye ohun se wo ma meton sebio wo candidate di obetumi aye na wo ba beye ohun se wo de Bawumia be frefre ma be di na tem no mesre mo. This time the gloves are off, the mask is off. Days where I need to teach, I will teach. Days where we need to respond to some stupidity going on, we'll respond to those stupidity. We serve a political party, not a single individual. If you are in to serve a single individual, then go ahead and do that. What makes me sad and irritating about some of you Ken supporters, and then they say, Niyama NDC 4 years you don't have the chance to talk about that because your boss's agenda is to work for Ibrahim and his brother. Anytime I be papa bebe says he did me opposition, no, so confusion.